nose ko ndi umwana w'ikibarizo nkaba mbona mutishimye kwa sokuru si hariya sindi umwana w'ikibarizo ndi kubona ndi iwacu nkaba ndi kubona mutishimye murishimye cyane niba mwishimye mushyira amaboko hejuru turebe murakoze rero turi hano ntabwo njye nakwivuga ndi umwana wa hano ntabwo nakwivuga pe ndi umwana wa hano rero ngo iki yewe ntabwo muranzi kabisa nta kibazo niba ari byo mubona njye banyita Bahati ndi umuhungu wa Muzehe Eraste Busumba aho noneho muranyumvise hano ikibarizo ni iwacu icya mbere kwanza ndi kuvuga pole n'ibibazo mwahuye nabyo by'intambara pole n'ibibazo mwahuye nabyo ubu naje hano mfite amashimwe ubuyobozi bwa M23 mu izina ry'ubuyobozi bwa M23 bari gushimira abaturage b'ikibarizo cyane abayobozi ba M23 bantumye ngo babivanye ku mutima bari gushimira abaturage b'ikibarizo bari kubashimira kuzihe mpamvu bari gushimira abaturage b'ikibarizo kuko kibariza abantu bari bayizi mu mateka mabi ahubwo bari kwishimira mu mateka meza kuko kibarizo nta vangura rihari bari kubashimira kuko mwirinze ivangura kandi ryaraturutse ku buyobozi hejuru bwa leta kugeza hasi mwe mukaba mutari mu vangura icyo kintu abayobozi bantumye ngo mbashimire sinzi niba muzi General Makenga yavukiye Impati akurira Inyanzare aragenda yigira Ikanyatsi iyo bari kuvuga ngo M23 ntari abanyarwanda Makenga none umwe mu bayobozi bakuriye igisirikare cyose cya M23 yavukiye Impati bimukira Inyanzare bava Inyanzare we bagumye Inyanzare yigiraga Ikanyatsi handi Ikanyatsi niho yigiye amashuri yarararangiza Ikanyatsi hano kubadira ariko iyo abantu bari kubabwira wagira n'abanyamahanga bari kubabwira Perezida wa M23 yitwa Bertrand Bisimwa ni umushi w'Ibukavu Secrétaire exécutif wa M23 yitwa Benjamin Mbonimpa ni umuhutu w'Irucuru iyo bari kubabwira rero wagira bari kubabwira abarundi cyangwa abanyamahanga baba babuze icyo bavuga bakababwira ibintu bijanye no kuvangura gusa kuko nta kindi kintu nta yindi discours bafite babwira abaturage rero abayobozi bantumye ngo pole ikibarizo pole ariko babashimira kubona kuva hejuru mwaririnze amacakubiri bavuze mwihangane kandi pole ariko bakavuga ati rero ko abaturage ba kibarizo mwirinze amacakubiri dushire hamwe kugira umutekano uze kugira dushire hamwe kugira umutekano uze bisaba kwicara tubivanye mu mizi kugira turebe ni igiki cyaza n'umutekano ikibarizo ni nini yenye tunapashwa fanya tulete amani kwetu kibarizo kwani kibarizo ni kwetu tufanye nini juu tulete amani kibarizo inaomba vitu tatu ya kwanza kuacha division abantu bakareka kubigisha amacakubiri kuko nta muntu wagiye mu nda ya nyina ngo avuka ari ubwoko fulani umuntu yagiye kuvuka Imana nimenye ubwoko azavukamo ariko nta muntu wavutse ngo yitwa umuhunde yitwa umuhutu yitwa umushi yitwa umututsi ni Imana iba yarabigenye mu bwoko bwose habamo ibigori mukira kabila muna shida mukira kabila muna babaya alakini mutake kuwa mubaya na ni muhutu haiko bahutu bote babaya uyu munsi nyatura ziri kwambura abantu ariko ntago ziri kwambura abantu mu zina ry'abahutu harimo abazima no mu batutsi harimo ababi no mu batutsi harimo abantu babi ariko naguhemukira zaguhemukira nk'umuntu ku giti cye ntukazafata ubwoko bwose nk'ari bwo bwaguhemukiye no mu bahunde nuko rero umuntu uzarwanya uwamuhemukiye nta kibazo uzamurwanya nk'umuntu wakoze amakosa waguhemukiye niba umuntu aguhemukiye ari ubwoko fulani uzamuhane nk'umuntu ariko ntuzamuhane nk'ubwoko numuhana nk'ubwoko uzica abantu n'inzira karengane uyu munsi abakecuru abadamu abanyantege nke
twagiye turabasanga mu mawese igicanga, twagiye turabasanga mu mashamba babataye mu bikuyu ikirorirwe n'ahandi, bari kubica bari kubaziza kuko ari abatutsi. None si bari abanyantege nke, abadamu abakecuru nibo barwana? Iyo umuntu ari umugabo yafata inzira akaza hano ku defense akarwana n'abantu bari ku defense, icyo gihe uwo bari intwari. Ariko umuntu ufashe inzira akaja kwica umugore, akaja kwica umwana, akaja kwica umusaza, nta kintu yamugize, nta naho ahuriye nabyo, icyo gihe uri kurwana n'Imana. Nizo ntambara zabo. Ariko twewe Kenya tunagombania ni iki? Ndashaka kubasobanurira, mumfashe mu ntega amatwi mbasobanurira icyo turwanirira, nicyo kirabafasha. Twewe M23 ikintu turwanirira ni uburenganzira bwacu bwo kugira umuntu iwabo yishire yizane. Umuntu abari iwabo ntawe abangamira, ntawe umubangamira, aje mu murima we yisanzure, nta kibazo na kimwe afitanye n'umuturanyi. Iyo tubibyiye leta rero, leta yacu ni leta y'amacakubiri. Twarwanye na Kabila tugirana amasezerano birarangira, tuja kuri Kisekedi turavuga ati ko tubonye Kisekedi amahoro arabonetse. Kisekedi amaze kuba perezida yafashe telefone, arikamata telefone akaita General Makenga, akamuita mo General habari, ni mzuri nisha yuwa venye munapigania, nilikuwa mu opposition, niko nataka tuungane tukuwe mtu mumoya. Okay, General Makenga aramubwira ati tuko tayari, sisi tuko tayari kuleta amani kwetu, tuko tayari kukontribue amani kwetu. Kisekedi yaragiye aricara arasinzira hari mu 2019. Arangije tugeze mu 2020 itariki 10 itariki imwe y'ukwezi kwa 10 turavuga ko Kisekedi yanze ubuyobozi bw'icyama bufata icyemezo. Uravuga noneho reka kohereza abantu Kinshasa baje kureba Kisekedi bamusobanurire atari kuri telefone ibibazo byacu kugira ni wacu waba amahoro. Twahunze mu 2013 turagenda tuja mu Buganda no mu Rwanda. Amagurupe arume yaratarenga 20, ariko buri rusisiro uyu munsi buracya mu gitondo izina ry'urusisiro nkuko hano turi Kibarizo, bwacya mu gitondo ukumva ngo Kibarizo gurupe arume, ukumva mumbye Nyaturisobanuye iki? Usibye kurya ihene z'abaturage hari ikindi kintu bisobanuye? Mubabajije mukagenda mukababaza ko muri abana bacu, muko batoto betu munazaliwa Kirumbu, munazaliwa hapa Kibarizo, munazaliwa Busumba, munapigania nini? Ntabwo bakizi. Nukurya ihene y'abaturage. Ashobora kukubwira ngo ndi kurwanya n'umututsi, nta kindi, nta bundi busobanuro bafite. None abantu bacu baragenda bagera Kinshasa bahura na Kisekedi barumvikana. Barangije kumvikana bumvikana ko Kisekedi aravuga ati okay, ndababonye, muzane liste y'abantu bose bari mu gisirikare cyanyu, muzane liste y'6,000, noneho ndabashira muri leta. Liste turayifata turayimuha. Kisekedi amaze kuyibona arareba aravuga ngo muzi n'ikindi, ewana watu wako nasema munyie muko Banyarwanda na munyie muko Baganda, sasa atuka muri abanyamahanga, tuone kwanza murete majina tuone kama muko Bakongomani. Aravuga tubahereza amazina y'abantu 300. Turavuga oya reka tumuhe 2,000. Dufata 2,000 dufate amazina y'2,000 by'abantu bacu b'abasirikare ba M23, ile majina tukaipatia Kisekedi. Sasa tunimaliza ipatia Kisekedi, bakaangalia mwazile majina zote bakakutana ziko mu FRDC sirikali. Ariko bo kubera ubuyobozi bubi ya mazina bajabanga kuyakuramo kugira ya mafaranga bagomye kuyarya. Bagiye kureba basanga ya mazina arimo, baravuga ngo yaya ngo abantu n'abakongomani. Okay, ko muri abakongomani twumvikane, noneho twumvikana ukuntu mwaja mu gisirikare. Ibyo byose turumvikana, dukorana amasezerano na budget y'amafaranga irasohoka, uko abasirikare bacu baraja kubavanga mu bareta. Ibyo byose birasohoka birarangira, abantu bacu bamaze amezi 18 Kinshasa. Abantu bagiye Kinshasa nuwo nababyiye secrétaire Benjamin Mbonimpa, hajeho witwa Castro Mbera, ni Colonel Castro Mbera, hajeho n'undi witwa Lawrence, nimero wabo Kisekedi. Baragenda bagera Kinshasa,
ayo mezi 18 bari muri apartment baryama amezi 18 arashira. Amezi 18 amaze gushira, itariki amezi 18 amaze gushira baba baraduteye. Ba bantu bacu bakiri Kinshasa tugiye kubona tubona igitero kiraje cya leta kiraduteye. Si aba bantu barose, aba bantu ko twumvikanye tukaba tugiye kuja muri leta ko twarangije kumvikana bakaba baduteye ibi bintu nibyo cyangwa turukurota. Turongera turahamagara Kinshasa mw'abantu mwe ko twumvikanye mu byira ingabo zaduteye. Ibyo turabihagarika. Icyo twakoze twashakishije inzira ukuntu abantu bacu bava Kinshasa. Kuko urukumva bamaze kuja mu bibazo. Ibyo twumvikanye ntabyo. Tubakura Kinshasa, tumaze kubakura Kinshasa, ibitero ntago byahagaze baradutera kugeza uyu munsi. N'uyu munsi duhagaze aha, mbere yuko nkomeza n'uyu munsi duhagaze aha, tumaze gusinya itangazo ko duhagaritse intambara. Ariko bitavuze ko niba dutera tutazitabara. Ntabwo bivuze ko guhagarika intambara dushize imbunda hasi, hoya duhagaritse intambara kuko abakuru b'ibihugu abantu bacu bavuye muri Angola, delegation y'abantu bacu yagiye muri Angola kubonana na perezida wa Angola. Bavuye muri Angola yadusabye ko duhagarika intambara, niko Union Africaine yababwiye. Union Africaine yarababwiye mugende mutubyirire M23 ihagarika intambara, twe turi tayari. Ariko intambara kuyihagarika niki? Intambara kuyihagarika baravuga ga cessez-le-feu igomba kuba ikintu bita mu Gifaransa bilateral. Cessez-le-feu ntago igomba kuba ku gice kimwe. Cessez-le-feu niba twe twanditse buno tukaba duhagaritse intambara, na leta ya Kinshasa igomba kwandika kwihagaritse intambara. Igihe leta ya Kinshasa itazahagarika intambara, kuri twe nta kibazo tuzaba dufite kuko twe dushaka amahoro nabo bashaka amahoro. Niba dutera tuzitabara nk'ibisanzwe. Duhora dusaba guhagarika intambara tukavuga turayihagaritse. Ariko turayihagarika bigahagarara mukanya ukabona baraduteye. Kandi nibo banyantege nke, ntago ari twe banyantege nke. Nibo banyantege nke. Twewe kuko dushaka amahoro, kuko twe dushaka amahoro. Uyu munsi twewe kugeza ubu duhora dusaba izi cessez-le-feu, twe duhora tuzandika ntaribwo bwa mbere. Tukavuga ko twe dushaka amahoro, dushaka ibibazo bikemuke mu biganiro, abaturage bacu bagira amahoro. Nicyo kintu dusaba, nta kindi. Rero dufatanye hani wacu, twewe dufatanye kuja mu gisirikari, baze tubigishe, tubaha imbunda, baba basirikari. Nicyo kintu cya mbere. Murareba bano bana bataberewe, muri kubona bameze nk'abandi bagenda bambaye bodaboda, Musa akaba yambaye hana kambara iteni, hana akaba yambaye ibota avuye kwiba umuturage. Urukona bano bana bacu bameze kimwe. Abasirikari bacu turabagaburira, abasirikari bacu bafite budget yabo, abasirikari bacu bararya, bakambara, bakavurwa. Ntabwo ari nk'aba bantu baza hano kugira bicara abaturage kugira bakora amaposho babeho. Ntabwo ari ka gisirikari cyacu kimeze. Rero bano bana, aba basore irindwi kuzamura baze bakora igisirikari, tubigishe, bagende baje ku mashuri, aze yambaye nk'uyu, aze yambaye neza, kandi ataje kurya ihene y'umuturage. Aze yambaye, aze kurinda umuturage, kuko umusirikari wa ARC ni umukozi w'umuturage. ARC ni iki? Reka mbasobanurire ARC icyari cyo. ARC ni igisirikari, ni branche militaire ya M23, nicyo gisirikari cya M23. ARC ni Armée Révolutionnaire Congolaise. Armée Révolutionnaire Congolaise niyo ARC. Aba bana nibaze baje muri ARC, bareke kwirirwa babona umuntu utambaye inkweto, abantu 10, umwe ari ufite imbunda, ukabura irukanse mu rutoki. Muze nukurinda umuturage, akarinda n'umutungo we. Naho abandi nukuza kurya, ahubwo ajyabonye umuturage nukuza kurya utwe. Rero dufatanye, dushira imbaraga hamwe, ikibarizo ni iwacu. Mwabasore mwe ndava hano bamwe tugiye, abari tayari ndabategera tugende. Hano ni iwacu, ntago ndi bubasige. Muze abantu tuje mu byiza kugira tuzana umutekano wacu. Ikindi noneho nyaturana abana bacu, aba bantu bose bari mu magrupe ya Rumeni bene wacu. Turugusaba aba bana bacu bari muri Nyatura,
bahagarike kuza gutesa abaturage, nta bushobozi bafite bwo kuturwanya. Niba ari abagabo, idefense iri hariya haraguru, bazagende baje baragenda batere defense. Niba ari abagabo bahangana, nibwo bugabo. Ariko baza ku banyantege nke b'abaturage. Iyo uri umugabo uragenda ukaja aho undi mugabo ari mugahangana, ariko uri umugabo uje hano ku baturage. Kuki niba ari abagabo batazamuka hariya ku musozi bakaja guhangana n'abagabo bahari? Kuki baza bakaja mu baturage akaba ari bo bibonera kugira babateze? Kandi ikindi bakabirinduka ngo ni bene wanyu. None mwene wanyu uza kurya bara abantu bo muri Nyatura ni iyihe message mugomba kubahereza? Mubabyire bashira imbunda hasi. Nadia ngo no hano mubabyire bashira imbunda hasi, ariko mubabyira noneho twewe nibashira imbunda hasi ntabwo tuzabakurikirana. Nta muntu numwe uzakurikiranwa kuko yabaga muri Nyatura. Nta muntu numwe tuzakurikirana kuko yabaga muri APSRS. Umuntu tutakwakira ni FDLR. FDLR bafite ibyabo bakoze mu Rwanda. Mureke mbabyire, mugerageze murebe ko FDLR bamenye amaraso y'inzira karengane mu Rwanda. Uyu munsi ntibasaziye mu mashamba ya hani wacu. Na amaraso atagira urubanza. Natwe dukoze tumenya amaraso atagira urubanza ntago Imana yadufasha. Niyo mpamvu amaraso atagira urubanza agira ingaruka. Twewe tutakwakira ni FDLR ni umunyarwanda, afite ibibazo, inkiko zirabategereje, bagomba kuja kurangiza ibibazo byabo mu Rwanda. Ariko bakaza bakigisha abantu, bagashyiramo abantu ideology bakababesha. Umuntu afite ibyo yakoze ariko akaza hano kugira nawe wikorera ibyaha bye. Abo bo ntabwo twabakirana abanyarwanda, bo bamenye ko turahari, hano ni iwacu, hano ntari Burundi, hano ntari mu Rwanda, bagomba gutaha iwabo. Abafatikanije nabo bene wacu babivemo, baze tuzabakira. Nta muntu uzazira kuko avuye muri Nyatura. Nta muntu uzazira avuga ko avuye muri APSRS. Oya, n'abakongomani baze dufatanye. Turi kubahamagarira baze dufatanye. Bashira imbunda hasi, twewe bo ariko ntago twabagira local defense kuko tubagize local defense baryeneza abaturage. Icyo bamenyereye n'ubujuro baryeneza abaturage. Bityo tuzabakorana igiki? Uzaza tuzamutwara ku ishuri yige, tumukuremo biriya bintu byo kuryeneza abaturage, tubakuremo ububandi. Utazashaka kuja mu gisirikare nugushira imbunda hasi agafata isuka akaja guhinga. Nibyo tubasabira. Ariko nubu niba hari abahari akagera hano nta uzamufunga. Azataha agere hano mu rusisiro mubahamagare, nta uzamufunga, ashira imbunda hasi aje mu murimo. Ushaka kwambara kugomya kwambara iteni akaba umugabo, apana kwambara hasi, kwambara bodaboda hejuru, kwambara ishati ya gisirikari nayo za bodaboda nizo wambaye umuturage. Ibyo azaza aje ku ishuri. Azi wacu twewe n'ukwambara kuva hasi ku nkweto hose umuntu akaba yikwije. Baze bambari iwacu bahagarare nk'abagabo. N'abakobwa rero n'ababyeyi n'abakobwa mu gisirikare cyacu barimo, dore uyu n'umukobwa. Nguyu n'umukobwa. None se murabona ataberewe? Murabona ataberewe? N'abakobwa baze, apana bananiranye. Abana beza bize baze. Kandi igisirikare cyacu ntabwo abantu benshi batekereza ko igisirikare ari cy'abantu batize gusa. N'abantu batize, n'abantu bize nibaze. Murukunyumva? N'abantu bize aba intellectuel baze. Kuko aba intellectuel nibiga nibaza mu gisirikare bazakontribuwa gutanga n'inama mu karere. Apana kuryiheneza abaturage, apana kubaka iwacu hagira umutekano, hagira amajambere, dukora imihanda, hagira umutekano. Tureka amacakubiri. Abisha abantu mu Rwanda ntacyo babonye. Abamaze iminsi n'ubu barekomeje ubwicanyi za Ngungu aho tutaragera, bari kwica abantu. Intambara yabo n'ukuryihene n'ukuryinka. Barasahuye bari gutwara inka. Eske ni rwo rugamba? Tugeze hano dusanze inka turazibye. Ubwo Imana izatuma dutsinda rwa rugamba? Kuki wa muturage wiyushakuya, wa muturage wiyushakuya ari gushaka ryatungo urarifasha urarijanye, utekereza ko Imana iri kugusekera? Imana baravuga ngo Imana ihora ihoze. Ntago Imana itanga icyemezo rimwe ngo ifate decision ihana umuntu, ariko Imana iguhana indirectement. Niyo mpamvu twewe
uyu munsi turi gutsinda urugamba, kuko ibyo turwanira mbere yuko turwana tubyereka Imana, kandi tukabyira Imana. Turi abana b'abantu, dushobora kuba abanyantege nke, aho dufite intege nke udufashe, tukagira Imana idufashe kandi ikanadufasha. Tugendana nawe, twe turi kugenda, marayika aba yambaye ikanzu y'umweru ari hejuru yacu, ari kuvuga ati bana banjye mugende mutsinda urugamba. Bakazana ibifaru, bakazana indege, marayika ari hejuru yacu, urugamba tukarutsinda kandi tukarwana n'ibihumbi. Ariko mwewe mureke mbabaze, ndashaka kubabaza ikibazo. Ibindi nta mubizi, iby'Urucuru ntago mubizi, nshaka kubaza abaturage bakibariza ikibazo. Ntimwageraga igicanga, ntimwageraga ikirorirwe, mwarebaga ibintu bihari? Munsubize, ni ikibazo munsubize. Mwarebaga ibintu bihari? Byari bimeze bite? Oya, abantu ibihumbi n'ibihumbi, amadefense yari ari igicanga. Tukimara kugera mu Bwiza, umubare wawe murayazi? Gari menshi. None ko byabaye ubusa, ni marayika ugenda hejuru yacu yambaye ikanzu y'umweru ari kutubwira ati bana banjye mugende kandi muzatsinda, kuko turwanira ukuri, turwana ntawe turenganya, turwana ahubwo dushaka kurenganura abantu. None abaturage ba Kibarizo, dufatanye tuzana amahoro iwacu. Ndi kubasaba, turi kubasaba, tufatanye tuzana amahoro iwacu. None ko turi hano, abanyamahanga bari he? Nababwiye ko Jenerali Makenga avuka Impati, niho yavukiye, bimukira i Nyanzari, yigira i Kanyansi. Uyu turi kugendana yitwa Colonel Damascene, n'ababyeyi ahavuka, n'ababyiri avukayo. None nuko ndi tutazanye, badacoka ntimumuzi? Ntiyabaga muri Nduma ntimumuzi? Nawe yaryaga ku mahene, ariko ibyo byose yabonye ko kurya amahene y'abaturage ntacyo byakora. Yaraje iwacu, aja ku mashuri, ariga. Ubu ni umusirikari wa ARC, ari gutembera hano, ntimwamubonye? Ni umusirikari wacu, uri kubona hasi yambaye bodaboda, ntiyambaye, ntiyikwije. Yahisemo neza kuko yabonye ko ibyarimo ntacyo byafasha. Si umwana wa hano hakurya intuza igatovu. None abanyamahanga ni ariko barababwira ati yewe we, barana abanyamahanga benda gucamo igihugu. None si nzacamo Ikibarizo mpajane hari iwacu, sokura ashinguwe hari ari imirima yacu, nzahaca mpajane. Abantu bareke kubesha abaturage, ahubwo babyiza abaturage ukuri. Ikibazo turi kurwana ni ubutegetsi bubi, budashaka amahoro, ni ubutegetsi bubi. Tubwira ati dukemura ibibazo, iwacu wagira umutekano, ariko ntibabyumva. Nk'ubu turasinda, turiya n'Ikibarizo, uyu munsi ni itariki 7 turasinda, ariko ushobora kumva n'ejo baduteye. None mwa baturage mwe, nshaka mbabazi, twewe ubuno turasinye, duhagaritse intambara ahantu hose. Niba dutera tuzakora iki? Munsubize, niba dutera tuzakora iki? None icyo gihe twewe ko twabyeretse Imana, tukereka Imana ko dushaka amahoro, niba dutera tukitabara, ntituzagendana na marayika dusanzwe tugendana nawe? Ntago bazadutsinda. Turi kubasaba abasore bo turajana, ni abacu. Twe ntago dutwara umuntu ku ngufu, nta muntu dutwara ku ngufu. Ushaka aze areke kwirirwa aramurwagwa hano, areke kwirirwa abona umuntu udafite inkweto ngo yirukankire hano hepfo mu nsina. Aze yambare kuva ku birenge kugera ku mutwe, yikwize, baze baba abagabo. Noneho turinde iwacu. Muri kunyumva? Uyu munsi umwana wanyu hano Gaceri niwe komanda brigade uyoboye abasirikari bari Irucuru, hariya za Rubare, Irucuru, za Kiwanja, niwe uhicaye, ari guha abaturage b'Irucuru umutekano. Namwe muze muje ku mashuri, mwige namwe muza n'umutekano hano. Nicyo kintu twakora. Muri kunyumva? Rero murakoze. Ubu tugiye gusigara tuvuganye na shefu, tugiye kuvugana. Abantu bose bashaka kuza mu gisirikari biyandikishe kwa shefu. Nta uzava hano n'amaguru, turaja tumutegera. Niba ari amamoto muzi igicanga, ni muzi igicanga, muje ku mashuri, abantu bige.
bige muve mu bintu bidafite umumaro, tuzana umutekano iwacu, dukore development iwacu, uyu muhanda ube kaburimbo. Tushize hamwe tukazana umutekano hano, uyu muhanda ntabwo waba w'ibitaka, waba kaburimbo. Murakoze rero, niba hari ufite ibibazo tubaze, murakoze, mugire umunsi mwiza. Niba ubuyobozi bwa M23 yaje kudukombora mu butumwa twari turimo nangwa se ubukoroni twari turimo bw'abana bacu, ndabasaba nti niba abo basore bajya kwiyandikisha bakazajya ku mafunzo, aba basore bari muri Gasopo mwe muwaturekeye, wenda tureko twarambika gasaya ukwezi natwe tungutse, babe bagumye hari ahantu vraiment muwe mubaturekeye, niyo mbirangu komba iri. Mwumvishe ikibazo, tugomba kuzana umutekano wacu, ntaho bazaje bagomba gucunga abaturage, ariko mugomba kubigiramo uruhari n'aba basore bagomba kuza bakaja kwiga. Noneho nk'ukuntu mwavugaga igahira, ubwo tugakomeza tukaje imbere y'igahira n'irukwete hose niwarikare, tukazana umutekano hose. Murukunyumva? Aba basore kwa chef mwiyandikishe, abeneje moto babategera bazi Rucuru inani igicanga batatu babategera, abazaboneka n'ibihumbi 10, muze tuzana amahoro iwacu. Ariko Kibarizo ko mwe muri intwari, ko muzi ko Kibarizo, mwibuke Kibarizo amateka ifite, Kibarizo na Busumba nta mwibuka amateka dufite, dufite amateka akomeye. None ayo mateka kuki twabibirwari, abantu batambaye inkweto bagatuma twirukanka kandi twakagombye guhagarara? Ntago amateka muyazi. None kuki mutahagarara ntitubibigwari kugira iwacu hagira amahoro? Murukunyumva? Niba hari undi ufite ikibazo kure yawe umeze neza cyane, vuga cyane. Bakwita nde? Vuga cyane. Banyita Zigama. Aho iwanyu Ikibarizo niho nawe uba? Niho mvuka. Niho iwanyu? Yego. Okay, hanyuma kugeza ubu ngubu hano Ikibarizo abasirikare bahari ba M23 wako ariko muri kumbwira n'ingabo za leta zahabaga zifatanyije na Nyatura na Maimai na FDL, itandukaniro ni irihe na M23? Itandukaniro rirahari, kuko abasirikare bari barahangaha bo batunzwe n'ibyacu, gukura ibirayi no gukubita abantu twadufite ibitanse, nuko nta bigendanye mba mbikweretse. Nani M23 iri hano nta nubwo wayibona, yibera muri defense. Aba muri defense ntago batawanye. Nta muturage bahohotera? Ntawe twari twabona, ubu nta nuko tubabonaho. Nta bintu by'umuturage baza gutwara cyangwa wajya umuturage wamburije? Okay. Mubaye ingabo za M23 mubanye neza? Ingabo za M23 tubanye neza. Hanyuma nubuhe butumwa waha izo Nyatura, abo bonde bose bafatanyije na leta cyangwa na leta muri rusange? Nabavuke ba hano nibashira intwaro hasi, ko bari kuduhohotera, ko ntago bari kurwana natwe, barabananiwe igihe mwatangiranye, nibashira intwaro hasi baze tubane neza. Okay, murakoze cyane. Murakoze. Amakuru yawe? Ni meza. Bakwita nde? Izina banyita Amin. Iwanyu ni he? Iwacu ni hakurya Ishanga. Ishangi? Ishanga. Hanyuma wageze hano Ikibarizo gute? Nageze hano Ikibarizo nje kurema isoko, batubwira yuko bagiye kutuganiza ibyerekeranye n'igihugu. None amaze kubituganiza. Nande baganiriza? Abituganiriza n'abayobozi bayobora ikirere cyacu ibo ba M23, batubwira yuko baze bano bazungu bashire intwaro hasi, ahubwo baze basayidiyane na bano bagabo bacu M23. Okay. Hanyuma kugeza ibitandukaniro rya M23 n'aba bazungu bafatanyije na leta za Pareko na za Maimai, batandukanye na M23 kugeza ubu? Bo aho itandukaniro riri, twe turi tugenda bukarinda guca nta n'ikibazo. Aho kwaba ari abazungu bakaba barakunda gutunyaga buri kantu kose, n'ubusa mbese gusa nta kintu ufite, n'ubusa bwawe babukeba. Yakoze. Amakuru yawe mama? Ni meza. Bakwita nde? Tuyambaze. Hanyuma nawe uri umuturage wa Kibarizo? Oya, mvuka Ikirumbu. Uvuka Ikirumbu? Hanyuma Ikirumbu numva ari abaturanyi na Kibarizo? Hanyuma kugeza ubu ngubu ingabo za M23 nizo ziri Kirumbu, nizo ziri Kibarizo,
zitandukaniye na leta yabaga ahangaha ifatanyije na FDLR na Mai Mai na Nyatura? Bitandukaniye niko twabonye amahoro ntaho turi gusahurwa ubona twabozaga twonye gahenge twaraye mu nzu twashimiye Imana iyo twabonye ari umutekano mwiza. M23 n'abasirikare bayo ntago bari guhohotera abaturage? Ntabo kabisa. Nta musirikare wa M23 uri kwambura ati umuturage cyangwa okay. Ngo kugeza ubu ngubu M23 abasirikare bayo mubanye neza. Ni beza pe nta kibazo cyabo. Ubutumwa watanga ku zindi ngabo z'imitwe yitwaje intwaro harimo Nyatura, Mai Mai na FDLR ndetse na leta muri rusange bafatanyije n'ubuhe? Mbonye nababwira ati ko twaboye ko abagabo bazima nta kibazo cyabo twabana nabo ariko ubwambuzi ntabwo bitwaye gucarwe n'ababwira nta n'ibindi.